I think it's a sign of the distance between diplomacy and what you do that I'm reading from a piece of paper. Everything else is digitalized here. And it's also the fate of an American diplomat these days that I spent a whole year learning Serbian, and I'm finding it difficult to use in Serbia because everyone speaks English. Most people speak English so well. However, this being the last speech that I will give in Serbia, because I'm leaving soon, I'm going to speak Serbian. Dragi gosti, želio bih najprije da se zahvalim organizatorima koji su osmislili ovakav događaj i posebno učesnicima koji prisustvuju ovom događaju i u želji da razmeni iskustva, podeli znanje i povežu se sa svojim kolegama. Lično i virtualno prisustvo renominiranih kompanija na ovom skupu govori o ekonomskom potencijalu Srbije. Upravo onako kako ga svijet vidi. Možda ćete pomisliti da sam još jedan Amerikanac koji naivno priča o potencijalu, ali razmislite istinski o promjenama i napretku Europe, Azije i Indije u veku iza nas. Ni Srbija neće biti izuzetak. U oblastima koje su od velikog značaja za investicije i ekonomski napredak, Srbija je već sada drugačija zemlja u odnosu na ono koju sam doživio kada sam došao ovdje prije 3 godine i odlazim za nedjelju dana. Za vrijeme mog boravka u Srbiji upoznao sam mnogo ljudi koji su uspjeli da svoje ideje pretvori u djela i promijene stvari. To je razlog što mislim da upravo vi predvodite promjeni, jer posjedujete znanje i možete da predvidite napredak kroz značaj internet marketinga, mobilnog interneta i poslovanja na internetu. Za kraj želio bih da vas podsjetim da smo svi mi živa bića i da je važno da upamtimo da cilj razvoja interneta mora biti približavanje ljudi, nikako obrnuto. Kao diplomata smatram da su Facebook i Twitter i LinkedIn i tako dalje efikasni samo onoliko koliko sam ja lično efikasan. U tom smislu razvoj bilo kog alata na mreži koji je usmjeren na nju samu dovodi do dehumanizacije svake profesije. Poslovne prednosti Srbije jesu upravo ta humanost, komunikativnost i šarm. Jedini savjet koji mogu da vam dam je da dozvolite tim osobinama da dođu do izražaja. Uz strategije i iskustva o kojima ćete danas ovdje čuti, siguran sam da će uspjeh neminovno doći. I ja ću također pažljivo slušati i pratiti događaja. Hvala gospodine.